Kani gadega Pati CTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Ka People's Democratic Front PDF kala dawana ka sorkar jila bakadaiman penkeriano mardor ya ki jai penri Punjabi ki basyang masa themator habe keren bagi not kubor ne kasni arthur jilio hadin balawai ke cingalang uba pencingan NCM chairman ka PDF ulai thu ba ka CWC kala rai bahkan Pak Nok Shen da ka jingtho ka sorkar jila bahkan penkeriano mardor ki jai penri Punjabi ki basyang masa themator ha ka juk opor ka PDF kan sapa jingtho ru sya ka office NCM lem ban pej benya biang ye ki dolar bala ai sya ki jai penri Punjabi ban aja kasong jakasa hakat hemitor kawadan marhab ka yodo kapanikong kapangi yakran kolong ban senset ya ka party organization ngila discuss mentan hadin bala report nak ka organizing committee bala kadang ka party kan gear up nak benda ban organize di district level committee bala hadin nang di zonal level committee ka intention ni kolong ban senset ni ka party nang ba before MBC election MP election ngila ban take any decision haji dia berka MLA MBC pada MP election. Number 2 nilai kerana tu alor kaji ni jam ada di KDRC. Kami tambah lagi dia berkaji syasyo jom konjo driver juga bos. Angkaba kami ketika problem apa? Silap. Pada kami kasin kepada tuan kaji dia apa tembakor. Kami kalau dikasih ke apa bullshit. Kami tak mitip bahaya kaji sitom jom kinong song dukan ki driver akitu ki dong yudu juga tem motor nak ada parti ni lah rai koi ba bantho se ko sarkar ba kan thau kilap la kumnu ban ibigno igi na katega jaga ko isa kawai lu ramar bagi sutu ba katega jaga kadang habi apo area muslim melim kaba ni sutu ka ko kalau mati jadi pergi pot kisla dulir nekilo ki jumpa ya kita hima jusim melim keparti kalau rai ban tho se hima melim bukan thau kilat gendi kloi kat bala ban permi ke hukum ban wegno iki basyang ngadiga kampotol kabala udah parti si belum simta ila rai ban tho se district council bagai district committee bahkan tahu kita nanti dekat hima melim ban pensiunori mah kat kumki kot isla darat tibian ban demi kaju ka order ban wagi gede besar temator ban demi ku ban ka por but hanya dia punya insa tho immediately by today or by Monday ban tho shaga government shaga hima melim shaga district council but kenang ban yo ban shift iklingi besar ka temator ka ban demi ku ban ka por na kalian ni parti berpawa di sulam ku itu bahasa syok khantam kena bahasa syok lagi amator but isu pat di sulam bagi yo pada met ka ko bukia kawai na kalian jungi ya kan ko jadi berka mudah isu na kalian ka parti sebelum mendarat sini berpawa di sulam ngo ya ka sarkar MDA ka bagi minister ni gitu kan ba lapan play jadi ain terikam juga mudah building bylaws pada Pak Cik Susul. Mereka ini bagi apil nak lagi parti bagi thok yang si government kalau berkata step kat mana ban pas tak ordinance. Nang ban khamti board yang syaga district council. Haji ini ban kia building regulation building permission ban building regulation. Nama kumakalong dadu baikkan ngadu mentah nak lagi sarkar keempat lah ban pas ke ordinance ke kabinet. Bagi juga por mungkin tahu bagi council bagi long be ready, at any time bagi government kapasitas ordinance ban pelajar ka building regulation naga ambil juga mudah building bylaws kenapa bagi disemusulkan juga ban pentingkan immediately. Kau ini nak lihat parti ni lagi kerana jadi berkah amendment juga section ia berpawa justru juga sarkar MDA bagi hajaka bagi nak lihat diskonsel bagi rampak senang ini kendu iu Joint Secretary juga home in chat notice dari lalak perman lama silong bar kaji kira delong ba very fruitful bar bagi sultan delong ba
Nakaliam Joint Secretary, what is the Home Ministry, Laong Badun Kam Ban Besuk, Yaki exemption, Kerpang Nakabentaki, District Council Dunia. Among his own District Council, Joka notice, like Bodo Territorial Council, but Kiwi Council, they sikla ban accept, Yaki Village Council the Kiwi, and Nakaliam Joint Secretary also Bangi Hanging Imam ban accept, among Idon Lagajongka custom, but it's not pada ada juga don't come the exemption with proviso man pelajari lagi proviso di bawah bagi juga bagi pada di sosial. Yang ada juga satu action bahkan penstad ekonomi sahaja yang mudah. Kemudian jadi bukan itu bahkan सरकार kan mereka report tentang bahwa dalam Joint Secretary dewan kan sistem kia apa tentang banyo man long expectation jumpa ba lembaga seksi.